Evo ovako, sad ćemo pokušati pokazati kako ispraviti grešku koja se desi na kaljenju, odnosno kada se nož uvije na neku stranu, da li na kaljenju, da li na kriotretmanu. Primjer, ovaj nož tanko je brušen prije kaljenja i desilo se ovo. Pri samom vrhu došlo do krivljenja. Međutim, to ne bi trebao biti neki ekstreman problem. Sad ću vam pokušati objasniti kako se to rješava na bezbolan način. Za ispravljanje ove greške potrebno vam je podloga tvrda, čekić, da li nakovanj ili nešto slično, i drugi čekić koji će na sebi imati ugrađen ovaj karbidni vrh. Sada ću vam pokazati kako bi to trebalo da izgleda. Znači, uzmamo nož i ovaj dio na koji je stranu savjen nož krećemo gore, a na donju podlogu naslanjamo ovaj dio, znači jednostavno ovu izbočinu. Tako. Ovako laganim udarcima moramo osjetiti da je nož naslonjen ravno na tu tvrdu površinu i jednostavno, evo, to udarimo nekoliko puta. Znači, 50% smo uspjeli. Idemo dalje. Znači, još malo. Pa skoro, još malo sami vrh. Moramo paziti da nađemo tačku. Još malo. Osjetljivo i opasno jer je tanko, sami je vrh. Evo ga. To je to. Još malo. Evo, sada ću vam pokazati. Vidjeli ste malo prije kakav je vrh bio. Evo vidite sad. Vrh je ispravljen. I znači to se desi bez bojazni da ćete nož sloviti. Dođe do sasvim malih oštećenja koja se laganim brušenjem skidaju jer ovaj vrh se zaobli, faktički da bude okrugao, znači ne smije biti oštar da se zabija u čelike. S obzirom da je ovo wolframom karbid, on je mnogo tvrđi od kaljenog čelika. Znači ovo možete postići samo ako imate vrh tako tvrd. To nemojte pokušavati s nekim mekšim čekićima koji su mekši od noža jer nećete uspjeti. Ovaj veliki se nije iskrivio, tako da njega nema potrebe kuckati toliko od mene. Nadam se da će ovo nekome značiti.